Ayara Osem, or see a Sansudi Futu, Emma Yinaho, or what Germany. I have friend or ye Adwenepahene Nyankopon emfa ne kra ensie eno ami hu video be hu say ye kwame ahemfie ene apia stadium omo twi bag gidi omo so omo kwa yi e wo Germany. The internet it can make you, it can break you, it can bless you, it can curse you, it can make you rich, it can also make you poor. So especially I'm talking to especially Ghanaians abroad. There were a lot of people we are content creators on the internet. More than Nkophobia Tamfo. Adwenepahene asema bano. Your friend Poleeno, obi at UK, Canada, US, or Germany, or Ireland, or Netherlands, or Italy, or Spain. That's all fan the phone say. When you sue Lemfi or phone so I don't know where you want. I'm sure they tell where you want. Lemfi now they send this guy enter here a 0. I rate be a best and be a Lemfi enter here. Now any just me woman say and now hear me video say your first time now download the Lemfi go smartphone so Lemfi ebe chow 5% cashback unim so we use Poleeno promo code that is POLEENO. Lemfi so no rate no switch all the other apps into my catch or so you see Lemfi they are delete all the other apps send the become mobile money. And that's what me send a bank account. So wherever you find yourself, be a make sure it's a Poleeno. So what countries are mobile boss now? Download the Lemfi. Now you should never send this car. A bebo ye said here, Miso Abuameno. Download the Lemfi or App Store and I say Play Store. And this boy productions are kind of more. We all say Monday breakfast. Sinia, o shall be freely keke. Mariam, Nikuruni Akumio, or Martina for so many years. Mariam birthday and Akumi so surprising no. And la one Mariam pay, so we can have a fun. Mariam wako share the ex-boyfriend yo. Mariam. Hello. Hello. Mariam bedu fia wa pack the nyama nyina se ontimi ware biom Akumi be ye den me no what na me say di do bia di ma wo be ma na me do me free me kuno be ma na me hye no me life mu no omo na se wasamba back Monday breakfast. Shebi wati We right here on Poleeno Multimedia. Mamu nyina fisher because Ghana we are celebrating Easter. We say baby will be as we say Easter no e koso e wo nti e mo bia fisher pa Nyankopon kan ho na omo aye no ndom ye na yewu ya Yesu eba be wi enye nhira na enye nkwa emfa emma ye nyina aha aye Poleeno Multimedia me di the fresh boy Papa J and e bedi nkomo kakra nkomo aye bedi no it's more of a futuo enye obia ho asem ne ye be kan gigigi nemom wo a wo hwe me ene me a me so me ka say ye nyina bedi nkomo kakra bi na ye di etu ye ho efo but before see ye be kasa no Lemfi e di asem dede bi eba se uye African international student awo UK ebi awo free Africa na wo to UK na wo go school Lemfi say oba be che 50 eligible students mo UK nipa ba kuma ko 50 mo go school UK mo Africans Lemfi say oba be che mo ade ne oba ya ne say wo be ko na wa fa Lemfi na wo dey video wa ka Lemfi ho kakra aka ne ma fa Lemfi ho we obi a we use Lemfi for the past 3 months I qualify so yes I dey we bi we are now call www.lemfi.com/grant. Now I submit your application at all. Lemfi ever selecting the 50. Now will be £1,000. £1,000. Against Kaketoa, a Lemfi and an airway at the amount. This is a Lemfi banam. Lemfi is here to stay. Until 50 eligible students are more UK. And more Africans. So Lemfi say. Farmers side we movie na obetimi enya £1,000 now so the actual half for the between of fees ni or rent ni ade Lemfi anyway able to transfer to Lemfi transaction on go Play Store Apple Store download the app right now na face as say who use or transactions na all the about Ghana free and to share Lemfi with the best rate on the money transfer market use Poleeno as your referral code POLEENO Lemfi be here so one dash show come pa call Angus both films and so Koche videos bebre eda ho YouTube ko subscribe ne ko hwe bi wo ana yen koma ye ba bedi no ayara osem but o se sanso di afuto e ma ye nyina ye ho ne etie ne say yen koma no is about yaye nua owo Germany aye friend no ye Adwenepahene Nyankopon emfa ne kra ensie ye enu ami hu video be hu say ye kwame ahemfie ene apia stadium omo twi bag gidi omo so omo kwa yi e wo Germany
na amanfo so nkofo e omoboa enye yie no omoko enye Germany no omoko antes ampa so nkyeremu any videos about am kwama mfie ni apia stadium me no ka say omoko Adwenepahene ayie e Germany nyankopɔ mfo ne kra nsie wie no nkyekye ne yere ene ne man na busuafo nyina re no man baby pantena mfonso bia oye bia nyankopɔ hwɛ so no mfa nkyɛ no denti ama me wasa be ne say Adwenepahene e free me no me na me sheda follow no bebre sa ntina me sheda ni match about Adwenepahene but o free mu no me nya call from me body and I say me boss be o Germany e fe no commander be o bia me cha commander first papa je Adwenepahene wo sisi akwa ne call no ma ye ba into no kan ye no na me hu sampa nsam na ye tete no no kra because we be ka say wo nya no kra but ne ya me no ka say de ye na yie ama ye hu hawa na yie se akwa ma mfie ni apia stadium nyina timi akopie mu o Germany a ye kwa akohwe na o makata na chikrakrakra ne mbese me ka de say yenya platform na say ye use platform na ye use platform ni ye use platform because Adwenepahene for free mo no me nka say obi na ye ni bibi ana me nka say na sem ye okan ye ene ma ekofa we ede ba ye ne mom ye mfontu ye ho fone ye nka say nkofo bi ka say odidi mpanyifo bi atem ene me no nti na ye say okasa tia mpanyifo bi na omu ade oba internet no enye no asem ne ye beka this time but ensem amu nyina mo keka ne nti no ene ma me so me beka say ye mfo ne ma we nya asua de kakra especially Ghana for amu abrochira mu use internet mo from mo say bloggers and say munya kwan podcast and say munya kwan so camera use mic video address issues. It's about time I was say motete niam so na mu hu say wiase no niam bi wona say oh yeah that no think about the future man jina endwene ene Adwenepahene yen ka say obi na aye ni bibi wiase bia ono no yare bi na oyare na bia nyankopɔ ato ne nsa afre no ana say e bia kwan no fa so okasa no okasa tia obi e me bia nipa ko no amfa nche no ene nipa ko no timi aye bibi ade atia no ebe eno so betimi abasa but wo ene me ayenya kwan ebe ye video ma millions thousands of people eba be share no I will say at times you respect it and you be kakra so who address issue you encourage us to men address issue name when it's time for you addressing issues consider name be know what to say and what not to say yetimi di abufuo kasa abra nipa na kuma eda fomo enso na ne bofu pa o kasa no odi watempa but how obefa so obekasa no what you say nipa di asem o kan eya sempa na o kan no nenso kwan fa so o kan no obi so bekasa asem na wabufuo ama ede abufuo aba but asem kro no obi so benya botre pa na wa address ama ato asumo sinya platform ne ye kasa oh mama nka me ti abrochire obi atibi nyam hwe unhumi mpo ena wa ba ba cheme eti mama nkasa no wakasa tia obi no wakasa tia mama bi wakasa tia panyimu bi wakasa tia ohene bi wakasa tia president bi wakasa tia akwada bi akwada bi akasa tia panyin bi akwada bi akasa tia ne nana bi sani amanu na wose yehu se o se ye twa so ne yejai because efrefe ne ma bebre ediba efrefe ne ma bebre ediba obi wo ha be kana asem a oka che nipa no on ma me reply on ma me ka hwe ne mo eyewu keke obedi woni mu no kra na e betimi affect some time ago in social media na baba ye common obi etimi bibi obi so social media o me ye nkonfo anhwe me ka papa nkonfo anhwe etimi be ka wrong and say me mama ne ye din na me kasa tia panyin bi dia and then I'll get the platform, I'll get the views, I'll get the numbers na me pe no if it's the numbers then kwa dia and obeko wayward but the legacy, the credibility, what I said, the legacy and credibility ebe mo wetimi aye saade no ama amanfo be bo abaso daachi bi na ebi ebeka wasefo ebi ebeka oyere ene oma daachi bi ekasa asomasi ba na eba no asomasi o papa obebo obra o papa no tse na ama oba na enyimonyam na mo wobetimi aye ade bi na daachi no ababa affect oba aba affect oyere oba be ko school no na ekasa o papa ti say o mama ti say o we ko school no na ekasa say o nana bi say na o ye ana oba be for internet sometime to come be bie ne phone so oba visit internet akohwe ne yama no na ne papa abeke kansam na emfata ebe yenum gwasam oba daachi din
enjima no ensi bone enkase me be kase ebia de asi no de nipa ne koye enti na de si abre no enye sana me pese me che nemom mumu bi na mo saje se ensem bi a ebia sisi ye no nti no eno so betimi afa so e de san nsem o nyina tumi e de aba eno na meji ameka to say the internet no it can make you, it can break you, it can bless you, it can curse you, it can make you rich, it can also make you poor. So especially, I'm talking to especially Ghanaians abroad. My imagine say we dey want to coin. Akwatina baby, enti obi timi locate you. Obi timi mehwehwe. De opebe timi aka. Bro, je why you can turn it into a positive vibe. Ebia why e bi dada, but today you can turn it and use it in a positive vibe. Not only Ghanaians abroad, but Ghana for ankasa so yeti kromo a munya platform a say issue no be one ma it need to be addressed. But how you go about addressing that particular issue, no, any problem. You respect yourself on the internet. Respect ourselves. Yes, respect ourselves on the internet. And same be free anuma yeka. Content be a buy, you see approach content, you know. And to be a course internet so. Who here that chibi no what tells now say hey, interview me na me here. At times we make a video, the comments under the video, no. I know day. Everybody do attempt, do my do new attempt. On share nada. Sani when you na make sure say, your home is so. Your home effects are be brainy and negative. And also, brony quite be trouble. Visit the internet and own your so in Africa, but on Mahada. Yan kasa any near go internet so resell ourselves our internet so more people to know what is going on here. So sir negative vibe no obetimi as son am very positive. Now in the future no ebe boa woni wasefo nyinam. There were a lot of people amount timi be show mochi mame mo sika ko ne ko kase mo on the mame mo sika ne video ne ko kase mo mame now wo di wanim aba bonten abedi dipanyin bi atem abeka asem bi after later no one be enemy to a lot of people. There were a lot of people we are content creators on the internet modern nkofo bi atamfo obi for who before pa dia hye ni mu obi dwa tan wonya hwimpo no ye dwa dada na wasaba bonten be se be video abe disrespect panyin bi abe disrespect akwara bi ana akwara bi abe disrespect panyin bi. You're very careful. Some pennyful be no massama, moon quarano, mamma from whom question. Some pennyful be no massama, my and quarano from whom question. So henny be no henny be sama. Yea, watching. Or when a name, Nancy or more day. Yes, I didn't. No young quaran, yen see a womb free because ye name Nancy Abanasa. A be a same other free today. No one quarano so do walk with him, now let over be your town for. Adwenepahene sama bano. Nyame fa ne cry say yen na meka say emfa nche otirim say de obeka enti na sasem ya to no de obeka enti na bia nam so mabsabi wa free mu enye santira na mum yen fa nya futuo ma yen nyina yen say the internet is there for us to do a lot on it, but when we are coming out to do something ye visa de e ba be ye e be ko fa asema ba ade e ba be ye amwa da achi a na wodwere ho ansa na wa ba be ye dem wa ba be ye mo ma haide nya kwatutu kwati abrochire momanya kwan ehye bebia mu fiso obi antimi locate mo entimi gina so e de ene ma bia e be mo baba gidi but wo bagi di ne ka wonu se ne ma na o ye no nti wo bedu Ghana enso so na wo so ne sen. There are a lot of people they feel like say bebe me do den kan ti be ba Ghana but all man ye nya ne hwie o enso ono ka se osuro se obeba Ghana ana osuro se obeba fie ana osuro se obeba bibi mpu ofie na daachi bi no so oba fie die ne besi mama yen fa ye huntu ye honfo nyankopon fa ne kransie ye na omo ne ho ba mama de baby pa nye dem entina eba ye medical kase e bia ne yare bi o na agi na frim enye bibi bone bi na obi aye tia no nso Ghana for say odi upanyimu ya atem okaseti ohini we okaseti papa we enam so ntina e bia bibi site mi aye no. So all because of how e bia osikasa some time ago and I cover issue e dey aba ye attribute to say panyimu bi na ye ne sa ananase bi okan na mum fatu hofo unyo opportunity
eba internet ne so a ka bibia di mpuntuo beba ka bibia di fa ahodi beba ka bibia be mo bi so ahwe so e de sua bibi da ache ne mo enka de de case ebebro enka de be ma wo ba bi problem makasa asem na message su biom yenye opportunity entertaining crofo yenye opportunity address issues say political say sports say social say showbiz oh yeah try say the oh yeah no the positive vibe bebre e de mfa wo de bi e de mfa so bi bebre wo da ache enkoya de amne bi ho be chiw na wo hia mo na wunya enkoya de a wo ba bi ho be chiw na wo be mo bi na da ache bi wanya no obi abayi wama na ka fancy so boni bi e de abro high Poleeno Multimedia asema me kai I hope say wo yo obi na wo hweme a wo be famu aba na wo sua de bi afiri mu se nyi nipa nyina na ye kasa tie wo ma ye fa ye hudi fa nu hye otirim number 1 nipa na meka hwe anche wo no enche se wo beka wan ka hwe ntino wo be say de the next person so enye obi na ka asem che na ye fa ye hudi obi wo ka na so de obaye obetimi aye anasa wo ti abroche nti why you just say o me dem ya wo bomi dua kwantimi cross nsuo emma ana wo ye bibia ntimi cross nsuo ma brother ti wo free ho enwene sa de ni mpo enkokoye mpo na obi mpo aye obi mpo na aka say oh enyo na ye ana ye simpo a enyo no mpo na ye ebetimi ba say de oye no kwa na ebetimi aye odwuma but you might not know anka wo ebetimi aka oba anka wo ebetimi aka oyire anka wo ebetimi aka oba bi daachi bi a ye woni mpo na bi ye use internet no wisely. They know how I handle issues. They bet me aboa. Now dachi. What's nice now about crabbles me yebi. Saturday me platform no. Me yebi. I'm a no papa. So be on point yempa dachi bi no. You because a branch over konkoden or boy the movie industry. Or kasa boy the showbiz industry. Or kasa boy politics. Or kasa boy sports. Or the issues here. Na a legacy bi. E dey ato ama o. Ene wonchiri manyina. Me the fresh boy Papa J. Aha Poleeno Multimedia. You ba say be to your home for. You to your home for niama ekoso on the internet. You feel say emwa for we to home for. Next time also camera. Na issue be na wo address ya dwenumienu. Kasaye na panyim bi hye on kasa asem wo kasaye. En kasa ma panyim bi nka jo masa. Hwe o de wuye you very careful. De wuye hwe ye na da chere asem ebro en kasa ema ne nkonko wie sa me nso obefama ba me nso mafama ba ama next time ye kasa you be very very careful me the fresh boy Papa J password and handle camera edit bibia executive producer say Poleeno Ade Armstrong all the way in the UK. Thank you for watching nyame kan nyina ho na omo ye ho ban ye be san so share biom.